Ajde vidimo šta ovdje imamo. Isto neki novi gadget je u pitanju od ovog Parkside-a. 12 voltni cordless precision drill grinder. Za bušenje, glodanje, brušenje, poliranje, čišćenje, rezanje, rezbarenje. Znači šta je to u pitanju je ako precizna bušilica, brusilica. Litijum-ionska baterija 12 V i 1,3 Ah je integrisana, ugrađena znači. Na praznom hodu od 5000 do 25.000 obrtaja u minutu. Da vidimo šta se nalazi unutra. Znači, unutra se nalazi sam uređaj, to je alat. Znači, u pitanju je ovo digitalno paljenje. Znači, sa power se upali, evo. Baterija je, znači, na pola, žuto-crveno. Treća je zeleno, znači fali. Znači na pola je baterija. Trebalo bi je staviti na punjenje. A puni se preko ovdje USB-C konektora kao mobilni telefon. Šta smo rekli? Baterija unutra je 12 V. I ništa. Znači upali se, drži se od dugme power, izabere se brzina od 1 do 6. Aha, pira se ovdje na ovaj kružić. Izabere se znači brzina. Najbržu. I onda ponovo power. I on kreće sa radom. Super. To je to. Ovo je dugme vjerojatno za kočnica za ovdje vađenje ovih, kako se zove, glava.